engineer what council of elders or party. He did say something for no one now one country on Casanchiro or Mampeni. Moja emwodru pa na wunnua uchocho mucho na woni no eye bibie yesi ada ya pam no na pam no wie na kofi abeda akokasa no ho usia na abeda timi atia no enti eden de ma aye ma panyini so obesi sa gina ye no wei aye political science lecture was University of Ghana Dr. Kwame Asante Anadishimama wate ninka eno. General Secretary Edema Trades Union Congress Dr. Anthony Yaba was saying wakachira bra abinu plane enye plane fa say so wanim no send nim biem na pension sika no so wade na kaka bensam ni na kokroko nsam efa wonom dia ene de besi Dr. Anthony Yaba actually said no say one Trades Union Congress what Ghana has say no wama hunu sa abane jejeba wo jele ba na wadi asambia baba to dwa ahwim sepu ada ya was what the debt exchange program oba na ono ne ka na wa bobo bebre atwa ne ho ahia sa kwada wan so so obewo na wono akwafa mprewanyi nse na wa cho no se wonim na se wakwa bobo ne ka na wa wo ne ma na se wonya ba bi a ode nkura ne befa na wonya agefo a ene enyo so a ene enyo pension pay so enyo pension fund so baako say what one is no say sa debt exchange program na be ha wo mo pa e be ha wo mo e de e how bebre no na be bo mo pension fund so anu nto mo ka kire aban say obu onu mo agya watua kakra so pe nkete boge na ja wakona ho megie mu a wanya kakra bi ato nachi aya kwana bra ento ono oya adwuma ni nya wode kakra so pe bi toto ho se okwana ho megie mu no o'clock system ni se krima eja obenya bibia free eye senate for ho na saban nso waso na afoforo no so de be ko senate so de a ene esesi o meka so mutiri ho ena sa wo de o mani twa saban no eyi wan fie kura no eye 1,000 million ni bia ya so wo man ka so mutiri ho a ayi wa ya 1,000 million Ghana cedis abusua sika ho ha ya de beyi wa mo ankasa wuti no ya betwa firi ho na ya head cut adana mi so papa bi o sisi se nya head cut ya head cut ya twa wuti na firi ho ai dabi o twa na firi ho yes o dabi onya bote head cut si wendi ye beyi wutiri no but we dey o si a divertical head cut utina mu twa firi ho kaish omo chabrafo MPP abane chabrafo ya wo mani abre no omo pe mo jako bam enu ti waseso wo munim no de ko pension so dia ene ne gaga to ga wo mu disi omu betwa papa na wo hwe no say sa pension sika ne mpo no enkitingiti bi o eyankitingiti bi wanka sampo wa bra tuya na wo ko ahomegye mu a kakra bi ne de be ma o enu to so no de wo mu de wo mfa ho o si akwa International Monetary Fund for ho na IMF fo ahye kete se ya ndi sa adwuma no ya mepa sa debt exchange program ho ntoma wo Ghana ha nya metete nkofo sika so wo bank wo so on de mfo ho sa wa mu kuo Trade Union Congress for no enfo ho kura ni aban IMF hye ya wo ye wo mu ka che aban plane se wo sre san biem se pension so sika na de mo nduru ho no oduru ho no de se so mu nyina ka bachirum ene Trade Union Congress o mu no omabusua enketua ne akese nyina topefo nyina ka bachirum se saban nim na so wo yi sika no so no haircut na wo haircut kono ya wo yi nkofo sakola no so wonim no de si pension so de a ene asamwe bi nsida ebesi. We have analyzed the debt exchange program, and after a thorough analysis of the program and a very extensive discussion among the leadership of TUC and our affiliates, we have seen some implications, and that is why we are here this afternoon. Our conclusion is very firm, and it is this, that the program would negatively affect pension funds of our members and consequently their retirement income security. Already pension is low, and we would have thought that our government would do everything to protect even the small pension that we have. Instead, they are introducing programs inspired by IMF to cut further pension income.
And as we used to say, we no go sit down. Therefore, the Trade Union Congress and all its affiliate national unions have decided that pension funds of our members will not be part of the domestic debt exchange program. The TUC and all our affiliates have decided, this is a very firm decision, that the pension funds of our members will not be part of the domestic debt exchange program. Nipa wutini kan aya chochofo pani Edema Trades Union Congress. Ya wagan hanum Dr. Anthony Yalba na dog sanso twane samso biemu a na wo kyerem se wo mu union o ma shada pen big pen ni bi ero ma pepa official sheet and wo ma tro wa essence wo mu no adenimfo wom entu ma tro dia to paper so tro akuruchi awie no mu wiam sili no mde she envelope mu wo mu dia kwa ma aso ya wo no ene so sikasam so mo sre omu jira ye no omu si omu sisi etua wamo eka no hwe na Andrew Snit hwe na Andrew sa eya pension funds no ene sa pa di omu ni ombechi aya mo Ghana ha enti no omu so ma hwe letter no e di akwa ma wamo a wamo bom kokko so omu nim dia ne wamo ka kire wamo wasa so to nsam ni so bia wo cha se letter ni mu a wamo twiro wom ewom bi se so mo anka bibia afa hu sese ye omomo eya na fuo no mako nso na watcho baako 1 week o ma twira gu letanim sese 1 week ne beso na se asoya wo mhwe sikasa so fa reply my engine tum so okay snit for TUC for snit momodia mo nka ho na so wan twiro sa de na mba no amba mo mumuaya de a ene afei na asem ankasa pemu no ebechen atemuda. We have analyzed the debt exchange program, and after a thorough analysis of the program and a very extensive discussion, earlier this morning, we have dispatched a letter to the Minister for Finance, and we are demanding that all pension funds invested in government bonds should be completely exempted from the domestic debt exchange program. We are also demanding in that letter that within 1 week from today, government should publicly announce that all pension funds, including SNIT, are exempted from the debt exchange program. Again, in the letter, we have served notice that if government fails to accede to our demand within 1 week, we will advise ourselves. On the debt exchange program, this is our position. It is simple and very clear. And if government refuses to exempt pension funds, including SNIT, we will advise ourselves. I am sure they understand that. We are not good. I am sure they understand. Enti enye mpanifo mu amasumwa NDC for no mo achiri wo mo na MPP for do mo achiri wo mo say yes wo twe bebre obawafo so bebre pa NDC for bribi atwa mu wo mo jo ho gina ene ofa as mahama kokasi wa odwanfu mahama sese yo ma afedi mahama di akoto se daye sese na nado na ne ho achiri ni ene won no pon won ena ne nsa eka debia nipa wotini kan eye chochofo pani Edema Trade Union Congress ene edwadifo nkabom ko ba ko tele to pena kasa ya wagan ha said wa maka say Dr. Anthony Yao ba nye ba yire se obi ambese yebetwa ntiri na ho ade ne yentwa trenso enwi so e kwa Brazilian hair aha numbers yebetwa obi ade no na be possible sir omo ablof no man tram ya nditwa omo de akomenya bi ato so de ama na ye tentena am yabo yebetwa obi ade obi edwane omo ya kan health workers fui mu dwane workers union musu mu dwane so we gi ya nyina be hye bi de na mu ye mu trimi ka krabia ye yo mu twa ma ne de no ngwan da bi se mama no bi so wonwi o ma bodwe se nyina umbe yi tim de ye o mbe so mu yi ombe yi me de nkame se me nya adwuma ma ban mi odi na beti metwa me de ono ontimi twam de that's what na beti metwa ma body enti won first count to bank won save your bank oso waka se mu dabi dia mi save no mutimi go ram sa so munya tom 5 cedi na bosu mi bi o mutena de ye yawe tena ho send o haircut no okay o metimi akate no so ani aja odi sisi ade aya no untu asnet utie so untu asnet tia ti so nka ho de a ne say ye si sa cat no de ye nim dada endo mayi ya anti no normal ye etai
Masi ko yi ayi na gusi ko yi bi no. Mama kai trainer kusi ko yi he no. No. Da ye ni bi ya mbe. Say ye ni bi papa o. Ana ba ni be you know. Anu bi ni ya mbe. Eye ben. Kwabna kwasi muti. Ase de so e de ya ba na. Da bi kusi tre bi na. Ase di bo bi no de betena haro. Da ye ni bi ni ya mbe. Anu bi she. And yen ya be yere. And one day you kick up with your head. Ti no bi engani. Now be say sweaty. Oh, that be ja. You see me na da ko yi bet na na. Mo da is a fatano no. Say Oh, ne fatano. Almost you why for. What about if ya. Me say ja enya. By Christmas. Na man say F. Na man no fiance. I dey so kusi ani ma sepanyo. O say yesu e kambo. Anu na me kura bi na mi. Sa, e never pata mi o. That's me obi. Facebook me dey about say. With a Facebook about say ku ha. Ya ba no hu nwi ku ha. Me try retire soldier. Why about you wa fia? Na ya bi ni e. Why? Was it why? First pet. Oh, and you said you na okay. O ka no dia na body. Afunu wi no. Abodwe ha. Na body anya me dia na why. I don't know if you can. Mom la Facebook pa say nya body say. Dia 5. Dia na 5. Na abody ye ohine nya ha. Nya. Enya hine. When am timi so mu tien. Ebrade yi. Adana nya na via mi. Oh, David. And one way shape. Ready, you retire soldier. Retire soldier, manu. My body of one manu, you have a Kaza Yadeketwa. When your papa. Oh, boy, can I come in? No. Come in, Wagana. How about you made in your Bumisa? Kuau. Auntie Ghana, this mama, Yakuanim. Ewa nyumre no si Ahenkan Kasiebo ni mu na eye panyina no anatua Chartered Institute of Marketing Ghana ano ye twa mutua from eye CIMG Dr. Daniel Kase T ana wakasa dia to dwa kire mu se eye sa labor unions fo ya won mo tiamu awo bi edwane on basa aban ni be yi ni tiri ho no wo mu nyina nya to boase no mu nya butaye mo esan say aban ni se odi aba no efa eye eka ye de ho ni ahwa nim se betimi aboa na yetimi atuatua aka ni bie ni yetimi atoto nnyoma se de be ne ye konkrofo ma so se ekoyela la so lala yesra mu ya mabo na ma kakra o metimi atie asufra no wo se enhia ma pa beboa pa eno eye debt exchange program no wo se ya de abeboa ento on de obesre labor unions fo ni nyina se obia enya kumato ye mo na obia so fa sabio ni nim jan nyansa emwa aban no ema sa adwumadie we enimu na se dimu na noma esiye a enye obi kwa na beka kira aban se aban ye yasraw sisi ade no matotom etibomode na yakatua no pijam anase enoma wodo a wotetete ye no hwe na safa ka won fama ye ne enu nti owura Daniel kire ase wo sra pa sanse se ye nyina ya mmo aban no ama ban dwumadie ne ntotoe no antimi ansi pipa ene o mamu ni nyina ye nyina ne ho be kire ye ne aban no onya sika na ode atua woka na ososo kura nya bi so de atobibi adi enti akobase bia ye ntua woka kura na ne ebetua woka na ebia enwoma ba komienu bia wasenka wonsaka edike wakatua ho no ye betimi atetete so ama enwoma timi asi ye no emu dian na nkeye enu nti wonde wosre se ye nyina ye mo aban no na aban na nusuade hunu no entimi mramu emfama ye nyina. Professional associations have publicly declared that on behalf of their members, they will outrightly reject government-proposed debt exchange program. They are understandably unhappy with the sheer depth of the haircut they and their members are being asked to accept. However, my advice, based on what I have heard experts say, is that we should all take a step
control our anger and emotions, and take a good hard look at the situation we are faced with. Simply put, government has warned that it is no longer in a position to meet its debt servicing obligations on both interest payments and principal amortization upon maturity. Indeed, the data, which is in the public domain and which I have obtained from a reliable source, my good friend Toma, confirms that those claims by government are unfortunately true. Without the debt exchange program, debt servicing alone would, in 2023, consume close to 70% of the nation's projected tax revenue. Abusuafo eni awiti ye wano aya president Edema Chartered Institute of Marketing Ghana. Yetwa mutia wa fra wo mo CIMG Dr. Daniel Kasati ana de shimama wote Ahenkan so no so esre se we de agya labor unions for no se masuma sisi ana mo kasa nti we de ma me afia fa ma wo mo osre wo mo pa asem we dem to be farm oh na adwen se miti hey aha miti hey afia ampofa miti hey bro nya ba makos free emo anwa empaboa etire enwi ade botre empap ene ayi entoma mepam ma free sa no manya sem nikodi bronya ede bronya na wie betumi aba adwen ho so chencha cha adwen basi ko tuya meka na mame oh dabi wakodi awie ni na mkotua ma aha na dai wo si dabi so nkwa odi awo na aban na kwa bobosia ne ye bete ho pente nkwa dabi wakwa bobosia de be ye wuye ade ne ehu ya obeye de ye wuye hwan na se bosia ba boy anya onu wani nti bosia nti ajadwen tete Ghana he ya covid time sika big money no efa he afia de ne different wo de ande wonkwa na odi nti wonkwa odi a e be foso wonkwa odi a wonkwa wo nti ande wonkwa wasem baba ne de na okwaje ye no na me so me pass me chese sika no so ya reflect wo for me ya hu and I reflect ma anya abai ba na oye mo kwan ekwan bai fiti abu haidi ko ayi sa kwan ekwan bai ekwan ya de ye faso ya mnu mienu faso ya anya abai na ye COVID-19 sika na ba he no andi ade besa ya de COVID-19 sika na besa ya de no ayi airport kwafu na ewuram test sika na fa he sa sika no ya de kwaton hwiren edi siesie airport wo se de be ya omo beba na kwadufo ne ba sika no yen ni bi no isi edi siesie o man ni mu na me pa chese sika airport obi ba na wonye fa na hwe ayi keke fada hwan Christmas hwiren hwe sika fiom som de kotoy na so u benya nkofo so mu be defend besi na wate ho asem biem airport ka mu digi ye wate ho akontabuo levi ya start to ya may wa hu akontabuo mso mbebu da ben mo beji sika mo se af na pipi aban o ma yese wo be mo akopa oba amano de strategy na eko efa na ni swat no wan efia ya mon kai free SHS o jajaji ya ka free SHS no e de be no mo so mo de enya oil ana de be na he tie no e be da kai ho adwin free SHS na wo kan wo di campaign free SHS me fanya campaign o mo ye na America I have no first can free and no my specific say yes can your source of income ya ha it says you can get no na no ya wa unsa graphic mu ya say nya grant wo ma pede mo nsa says can you mo de be kwa akofan eno so wo na ade potia wo de be ye se kwan no mu yi nya kwan na dan biem o mu sisi school adan ana ayi napkofo nsu kra ye pebidi atwa napkofo bre wo Ghana ha napkosi akwachi o ma wu obi happen baby atna ati o mani so yeah mom you start so the whole lectures be akosi say ekoso ti na me sika no sika ye ndi bi na ba ne say na ekotua ho e ba ne say no obi oye investment no onu say ni pakro ne ho e di wadi kakra kra ha me ne metia ka say obi ebia eno kwanyam na me di sika na dwie nyam na me di he abai sika unim COVID-19 time no no mo cheche duane so me na bia but sister bia
what your fiachi on the coffee on the children you know what GB buy now we take a crash menu oh yes you DB it will be a oh and you know and I can say no pet take me mean DB but lap your machine na me nyabi sa this yan so mo de my no kai okay I beto abani mu no and obi ai who ho no man na ai president ne yere mama Rebecca no asend hi about to introduce you ya what mama kunu I'm the bit to data me mama message me say unso mo ka say covid time no bob ka so mbe chase e na make me nya bi ma me no apply we nya bi interban say na say sika no ti say sika no matua no mbe dan tua ai anonymous ayi odanfo no market to bed almost oji omo Maslock the Maslock den time aso yet wa went tua no any asem be ye wo no that time was one e benya sika kotua ni asem no that time we wo one e benya sika kotua pa say sika yi a mo chiche ye election time we ni covid mu say sika mo ka so mo betua ne back nti aba mo matua na o man tua ni nyina wonte so o man tua den aba wa ye yimu because ye nyina apply wo dia ma bi mo amfa ma bi na so mo tua dia ebia no mu tua dia mi de mi nim bim so gi 2000 ni ade yaso ko na ko hu asam kan ya ma obum this atam ni en link ma Ghana card no so this ani pan to sem ne twen na okotofo frɛ na so this can free se na abato na ne ye kɔ ne ye pese ye nkɔfo to aba keke same na sana mi hu no ebesa because enyo free water yom de ba ye say ma hunu adwene bia 777 na ewom ene sa e kire ko sabe tua ai na se mo sa de bai na say tariff say dey ye tua no ho ahwan yi aden na ntu ka chem say sika ya enjoy sika ni sika ni ya enjoy she oh afia makadi e ba ko ai pokuase interchange wo fa so bi shase free he pokuase interchange na fa ozanda na na we ye na do da bi anya na do kwa na ye start free mahama time ai say mahama wantua nwie na okoye wantua nwie na o say wo fa so na no sika de di si sika futuo boom ya de go si ana sika na wa sika yo nyo sika yo edo mas pa na do de his excellency ni ya yada o and ya no kro ni ya yada papa no ya feel no angaza ni ya ba se de ye ya da no angaza na do mponi aba homia ana kere ne ebi abeje bi bo nsuo ebi abeje bi bo ni nsuo so mu ni nom de ba me abadia eni omo jejire le nyumo na dumpuni na ba wumia enyum ye de na dumpuni na ba wumia yo e feel no ankasa so ya da dani duru ha ebe hye so mu de obi nipa ko otu omofo se ye fa ba wumia mbra ebia no oma hunu I don't know mean ebia na dani duru ha be kwakofa unse Rollins ka bi se obekwa sister pomu pata beto abani bi enti na bia na MPP for so bekwa kofa epomu sisi no sidi no ma men kan kire o ejina eso ote se woni ma e be se ba 3 cd 1 cd mpo 1 say 1 cd just na and ntimi da his excellency san no promise yen satem obefa na 4 cd 1 cd was $1 1 cd $1 and then na ntimi nye ndi kenkebuo until bi da say 1 cd e was say 20 pesos 50 pesos siguta for so mo titi so to o mbeti so and yet so kra no entimi embedu 50 pesos oh na o ma de tu mirika dodo is abeda to no nka o ma nioma raise also raise expectations na too high sisi a wo se men kan kire mo se ba ko no mo ye dedia na sidi ni ji bum sisi a et no obi anka na no ntum mo obi anka ho asem munye din na no antete PRO yate you see PRO and real man yate mo ham you obi ama meteku ya kan watch room tia ya na si atimu adwen na yatim dejai ebe yi why enye ya de ya de gold no kwaje oil na be yi asam no kra dem pese metempo me pese wo to si ho wa too crude na wa sa koton na wa sa di scanner ba
no asafo Afro na kana sakoto adwina anya adwuma body no ebre yanko wate Jubilee Hospital was say send your economy na ye no ebia na ho bubu say economy no is want to be na more bege for workete so da bi ebo 3 anu twren na usi ho sanse nioma ebe ba oso no eso na watiam say hey Sam George okay Sabe papa na ko so tebia na amayade bia tiesi so enti ko Jubilee Hospital no mo show eye beje wato agina so 24/7 apre won kwa de amayade bia sade ne tibia titie bia wo mo be show kama afei so no yabane se fa unhye ba bia ja okokua mu asam obi ahunu ntwom so a private rooms e wo ho lab ho no ye moja mu hwehwemu dwuso mu hwehwemu sabe waja na mu hwehwemu emma ye hunu adekora etete wo pharmacy wo ntinuro wo mpa ye de besa yade antenanta wo ba wo fafura ko Jubilee Hospital ne ndanta akora no ye funu emuma na opeso hu sakora no ye ba ma wodayie wona yie ni nyina ultrasound and ECG scan machine bi ewo ho ena afei so no wa wawie no postnatal care no so be so kama a check akora ni muduro na didie mu ne sififire mu ne nantie mu ne bibia mu ema akora na gina brane wanyi afradum mu akwadum no sa no eye Jubilee baby Jubilee ba na afei so yade ne nyane nyina na yes kansam o ebu no ehia counseling eno ti counseling unit so wo ho wani ya wo ya mesro eye Jubilee ukwa obehu se clinic ho no no nso ehwe aniyade nko a diabetes any hypertension clinic nso ho ya no nso ehwe safo no madidiem ne madu fam nyina ya kyerɛkyerɛ ne afiada na pa bia kɔ no mo abehu se you enkyerɛkyerɛ ekoso ama diabetes fo no sanso na kanti wo no mte aduane papa aduane a wapom di besisi so ene eno a honti no nya fe na wo befa o plate achia wadancho ni zigizaga makopa aduane papa to wo benya bi e wo hodomo a insurance so eye adwuma wa mo akira kwan eni achom dan boabo kwantempo ne so amantra sam so ne so abehunu Jubilee Hospital na ju se wo kobo se Jubilee ntroye no aso gini and white na chese Jubilee woni frampanifu e na je ayaresa papa 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 eye Jubilee Hospital Ochuman Development Association seven country Sunday brabe register na beka kuwe hu na Ochuman tiase Ochuman ye hwema ne nsen slogan no enko nanim na nya ho mayen enu ntia 10 cedi pe na odi register Ahenkan FM ha na be ye ne saa bosomi bia obetua 10 cedi we tua ne de na we tua ne de kabo mu bo a eyempuntu djuma na nyoma akoso kama ebu abeto ese aban de ne saa be ka we fechere no wakwa enu ntie be kwa foto enu akwa akopesika no ne de aya adekọ na ban no mpwantimi anya no enti we yempuntu nkwa ena ye pre enu ntimi nua mesra wa Ahenkan FM na be registration untimi mba frɛ number na ne ndika subom 0594 467029 0594 467029 na Bempoma Plaza Hotel so ene eya ahomeje bia ene eya afena no ahia seye atwotwodro ne anyintina kukudamfo a won adomani bekirem ewo eya poema ntamu eya odane ne mpesu aso ombekọ akwaje omahome wo ho ene ejimadi ahoto abe wokọso ewo nya de ketwa eti mepacho afena hia sey no se eyade so hoho bi besra opɛ fa ne kɔ no ankwadwodwo no ho enso ewo ho no akɔ anuane a opɛ ene obenya adie adokodoko de mu odini de mu omre ene obenya enso anomo na saa soso ena fruit no soso ne nyina soso abi ewo ho no ma obenya bi enso so abubu agu ne bo na edan yade ne bewuram se onkwaje na home ewo mu no
ono owura dan ni mo tim say yes empa ne suo no ma tim say yes oda so a na massage o kama ekodishi tuatua so bibia da wunya no dan ni bia mu no won san so betimi enso aka ahobamba nsam ya ade ba akwan toto na se ewo yen akache anyina moden no ejana na mo so pene na moden kan ya no de emmo na nikura na sanso na wo ba ye wonom so a ye hwe na ye jeje wo so ne wo pe na ye be ye enso ede ama wo adwumafo mo nyina so anim tepa wuduani a kire mu ewo odan kwantanum the Church of Pentecost asafono yene no na edi animhwe nti oduru eye nkwantanuma na aduani akire mu ewo MTT di kwantempon eso be se 200 meters na mo be se eye aduon ahanum 200 na chese 200 meters no waduru pepe yene the Church of Pentecost no na edi eye animhwe me ba cho friend penfo kra sana wo so atimatwa na mo aba kana chance o conference o so ho ma ye de ye eye dwumadi ahodo na se nhia mu dwumadi ahodo ni nyina no obetimi afrem pen 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 eno aya Bempoma Plaza Hotel na eno enso so echi no Ahenkan 93.3 FM no kwasem the best in the east ewe puye mantemu na said ye wunim dada no se afena no hia se ya yenkwan ye ntranso ha no mo na sabio yendi da bi yesi fom na ye digumadi ahodo de agu apono so a ede enkabom anigye enso ede eba na yakopon ya adoma 24th December no 2022 no ayade se ye nyina ye bidi ahyiamu ewo aboabo sakasaka park ani nkrotu ahodo amote ye nka nyina no mo nyina no yeto ye nsade afram se momna foma ni munyamata dwumadi na chi afen so eye football teams ahodo amwo wo ye mpatam yanum so nyina so yeto ye nsa afram mo wa akonya sam so mo ba number pick mo forms no ewo Ahenkan 93.3 FM video mo yanum san se we eye ball bo agudie ene ye de kwakwa hye so ti ball bo agudie npa cho be register with team no ntentem so ansa na ka na tu agyawo we eye Ahenkan 2022 si asikata 2022 meboa to Ahenkan 2022 ene ye ba be bo no nyagro enti we say no forms no fiti sa be ya wotenka boy ko si 21st December 2022 one man me register o football team na eno ano no me pato apa ho sanse adwumade no ebe to dwa 24th December eti bomoden na ebe pick forms from FMA team na form be si akan no ebi ye wie sa adwumade 24th na ya be dia ho me 25th no na fe 26th no ye nyina sa dia hyemu awa aboabo krodua yi mu na no ena chese ye no ye ne eye sabi inwisia ni inyanka ye nyina ye ka enso abomu na bronya ye di amana ye fe aya akono enti chesada no enya de ketwa ye bese ye de sidie hye eye omo afunumu se twum se de be ya sabio wonomo enso ani enkoye omo ayakayaka na se tototo bia so wahu omo so ebetimi adibi na atimi aboa ti sabio omo maame no papa no mo agya woni mumu no omo ne abusuafo bia sabio omo ehwe omo no omo ene ye no omo ebedi eye bronyan afi mu na me pacho se so wo etrimopo bia na se nhye bia wo so pese wo ye bibi sade ma eye safo ya me pacho adaro ma betimi de ontoma beboya dia no ye nyina nkambom ne anyama ne nyefe 0244 29 00 93 0244 29 00 93 and 0554 171 393 0554 171 393 eno eye Ahenkan 93.3 FM Christmas no so yenhye ya aigu apono so no na maudura fisa kasavidie ya kasavidie ason de ho de ho ene tie adwumadi ahodo yedi kasavidie so na watwini mu na watwe wie ye ne nyina enso emu enu nti wadaroma ayade se wadaton de no fa beda ye ne ye fantom fremam enya hu dede mawo ason pempem bete tuwa na mawo atu agu so atwa mo anya so emfaso sanso na bro nya yi mu ene afensu dwumadi ahodo bi a esi wani so apese woye na sa dwumadi no hia dom ne de aye bi eye ayiyo abadintuo afahye awaregie ene de kika ka ho graduation ni mu nyina ni nyina no utimi de bedan Ahenkan 93.3 FM na ya bon dede anase ye de atom frem ma ye hu dede de amawo asom pempem beti no matuwa na mo sanse dwumadi bi atesa no anya dompe na nim guase ya akan enu achimpacho wa bie school bi na padisuafo a ya Ahenkan na ade ba bedan ye ne wa bie adwuma opa adwuma efo
ɛyɛ ahenkan ɛna ade ba bɛdan yɛne na afei de atom fam ayɛ ho dede enso ɛde ama me pacho frɛ mpanyimfo na package no ɛwɔ fom pa bronya so na ɛbɛntiwe no fofole fofo te sɛ abetie no 0244 29 00 93 0244 29 00 93. Jenko yanim ewo enumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emu. Edem Vice President Edema Ghana Union of Traders Association Guta eye Owura Clement Abuate Owura Clement de atudwa se pepe bresi akasa nyoma bo kwosoro nyoma bo kwosoro a enye bibia se sidi no enya ye se kwafom na ho de ne kwafom ana nyoma bo ye de ne enu nti enya so bi obi na ote ba bia ne ho adwo se kokobia akoko nti oho no anu ototo nyoma da bi wo musika na yam de kofa nyoma ne ba no eye dollars mu enu nti se dollar ni nya ahaban ana se ntaban gina so na otu se fa tufa na ya Ghana sidi ne so wone na wofam a eno na ma anuoma bo eye den akwasi bro ni se inflation no eno nti wa kire mu se no wie no se beye na watwinie se sidi no wa sha ase edi koko abana man koko bo tetebo mekua tetebo tetebo mekua tetebo tetebo en wo bo koko egbu ne bo obo ene Dr. Alhaji Baudu Bamia wasmofa esiche kakra mfrem na momhwie mreke ni bingo so ene ye tetema CD ase ya tetema edisese no CD ne jana so peme kakra eno ketewese enso emu ye eno nti o sese no aban no nyomo de agua kwamanti ama CD no na mrika tuo no eya abafro esoro kakra no ene won yirim say malam bi won mo akwa ene malam no won kanche ye say nyoma papa bi no mde agu akwam so do mo nkoso a enye ne saa esan sese no asasidi no na nim no ebanyam kakra na wo wie no cheche ni nsem say kane no se de na sidi no ekosoro hwimhwim na ehu woto no mo adon hwere ba ye mienu asidi no kosoro woto wa don hwere miensa sidi no akodu 18 sidi so na chesa hometo enso sese na abafom kakra pa enu nti wasese ne aban toto nyoma de wo ye nti a sidi no abafom kakra no wasre no a wo mo eka chese gutafo sre no wonya nyoma saa na embra fom mo sane ebeya sidi no benya ahoden kakra ni wagya watibi ade atu amika no adi dollar no achi na ne sai so beboa emadwadie ne enuoma bo ekohwimhwim no ate abafom. For some time now, no, in sitting at home, na ebidu baby no me fan say for almost about 2 months ago, the way na Tiba family there na and yes ebia Tiba fam on a weekly basis and on daily basis, on hourly basis. And you know, you say do maybe no. My name is boy, a course row. And in the moon, and say public no so one good for a make unnecessary profit. Now, to be frank, now you're not correct because you didn't take care of due advantage. The way I now want to see a 2 name as no, not in fact, not in deserve. Now, but sure, feel last week off, and I feel last 2 weeks over. I will say, I started a year and one day a crack. And in the city, one day a crack there. You better not a bino, your bonabaso crack. Now, a choir share on the good one. I say, one day address city depression, all Aqua, Ashimu, cannot. Senior Baya did no other coso enya uploading na abua Ghana Funina. Nipa Wooten Kai Aye Vice President Mampenia Bedi Ewo Ghana Union of Traders Association Kuonimu Owura Clement Boate na wasanso to aso biama no chese afei sidi no yasua ni enya dollar ni enya dollar ena se sidi no ene okoto ade ase ena aban no ena ni dollar no ena se dollar bo kwosoro sefa bo kwosoro enti wase se de mo de aye mo national anthem wase se God bless our homeland Ghana no magya to ena mo to dollar nyum no dollar anthem no so bunya ato esan se no sidi na ho ade no ejejeba kwosoro kakra epeja asori sidi na sore enu nti se wo fire wufo ma sore de ne wo sre edwadifo ewo Ghana ha se wo sre pa se ye kwobro nyabremu
bronya season an ye wom we bronya fashion ye ba bedi enu nti sania sisi no sidi no anya hoɔden kakra ne atete kokwa ama no kokwa mpampa ama no nti wanya ne nantu bi agina so ba no wɔsrɛ sɛ wɔn so tɔn adeɛ wɔ dwom wɔn so wɔtete boɔ no so na nkɔfo nya bi atɔ na wɔse wɔ no nya show ɛte sɛ ayi ɔma Church of Christ over Church of Christ ya collection ya ɔma ya friend giving enti wo pa na wo ma na Bible no so aka sɛ oma bafu obema bafu oma ne kyekere bu obema kyekere bu enti Church of Christ ni bia da na nitrim ada na komam sɛ wɔma ne bum obenya bum ɔma ne keto obenya ketwa ya ade ada hɔ enti wanya ɔhyɛ nya fe na asɔfo begina akɔnso na nkapa ye preacher justice wo gina hɔ 20 Ghana cedis momra 5 there be Church of Christ for yendi say adwuma no de afiri wakomam no ma enu nto so omo so gutafo so afiri omakomam ka kire adwadifo no se wenye ohwo enye ohye kete wo mo fa ba ntwemfia nsi obi aso nanso de omo ka no eye no kre ose adwadifo enhwe hunu se de omo gutafo ka no nyaso bi omo hye omo kete se chenchena kire a wo mo tete omo buo so omo tete omo neoma so da bi nanso se omo adwen da ho pa so ma hu se sidi no ewo fom enti osre papa omo sre gutafo we de ankoto sre en omo sre dwadifo we Ghana nyina so omo sre emo bo na mbra fom anwa bo mbra fom na neoma mbra fom kakra na se sidi na ba fom ade bembiem ene ye hwehwe I can't answer no. Now, I think so. Yes, yeah, members no. Any before you know what Ghana have once you know I started gaining strength kakra yeah, sure. Now prices so no. Yeah, I justify this kakra because you know you say emre womi emre ya babe ko ebronya at least obia ebe shopping kakra I'm on the bush I enjoy kakra. You know, appeal and yeah. That is the intimi force obia bia chinchinia obia bejina on say bia onyema on your day so and the intimi yes and I stress you know yakoye hanafua yenya even so bia she a consumer and you know even so consumer no has been overstretched because purchasing power no for the Ghanaian no and should that internet say bia akonya bia ba na say e bia she no nya modern na say bia yes timi ma so kakra because so sure petrol kra no petrol say won ati so kakra yenyina no ekoma yenyina petrol so papa mote so no driver fan so monte so any ABC want to say ya kun ti any ya jejeje obi anu otega na so oton ko obi a ono nkoto bo de o etowei uton we ubetowei enti so obi aso want so ane sika na be kwa akwaje sika bebrebe no o sad be kwa akoto aboden bi wo baabi koto mo aboden wo baabi enti yen na ye tiase anka be boa pa e ma sundua ba na obi atete ne nyoma so kakra na je obi anya kwansi kakra bi aka ne sika ho ni pa wuti nkan aye vice president edema Ghana Union of Traders Association guta Owura Clement Boateng na ayadia se ayamra shebe dwani awogina mudima de hyomo asen central onimanyamfo Kennedy Akompre ko Japan ede asi nani so SHA be afimpino ane aduonu enan obesi otu frank adema MPP osorokroko amanyoko no etu afri ase a woton ne ho edema etu ahene ase ahene mo MPP amanyoko no enso emu na eno ode atodwa echere mu se nani so ade mu ne bota kase pa nse Yakopon ye na dom na etu ahene ase ahene mo MPP amanyoko ni mu agire tum se otu frank amfama won mo na Ghana fo so gine tum na obeye mampanyina obewa se obetima do to nyoma ma Ghana edwadie pa no watimi asemu ekna amanyoma timi akonka sansan ohuni se eba no dwadie dia no yade ba ko eboa ma man bia so timi konanim na afesu yemie bia fidi dwuma ane ade ekeka ho emma oman no entumpo no so yade ba ko a esi nani so na wosi omanfo bebusansa adentina Owura Kennedy Akompre ko Japan sabe no wani abre ho abese otu frank adema MPP no chem se de osankafo ka so bibia woni mre enti on de ogidi yese ebia ne mre no aso wo se yenya ayakukudro ni sie honhom na afia de oman no ehye obi asabio obeye no kradini no waye adwumaden no apre oman no kanko na mom enye wono nko ano enkanko enso entira ode sansem we atudwa wabro kopie mu enso ewo aye premises of Divine Word International Ministry ano ewo Virginia USA mine mu ewa bra yes of panyine Bishop Adonten Boateng enso so ema na akwaba soronko eba na safu mu a wone na atwetwe nkomo no de same way atudwa I don't want to fish.
I want to be myself. Tonight, I want to announce to you that come April 2023, when MPP opens nomination, I'm going to pick the forms. And therefore, I have to be here under the invitation of Bishop Adontin to break the news. Today, I'm here personally to announce to you that in April, I'm going to continue. Some people who know me very well ask, why now? And my simple answer to them is, there are times and seasons. And every time and every situation calls for a leader. This is the time that I believe, and I know most of you believe that it is a time that we need bold person, honest man, a businessman, and not a pragmatic leader to move the country. In Ghana, our educational standard is very high. We produce professors, doctors, and their own theorists. Wei ayamra shebe dwanu o Germany ma de shomo eye Asen Central ofinfini mantamu onimonyamfo Kennedy akompre kon Japan ena de shimama wote ne nka eno Abusua ya bra ne kwatimu amode fa Facebook ba ye nyina yadamase munso amode fa SMS de ba obi se sika mpedede nti ye nya kasa kra news no kra ye nya kan sane be ya kan ye ka radio bi a waga na bia ne atotum twere bam na kete kroma ye din te sese ye na no sika ba krom ye da ase na wo wura bi so se asam ne ye kan ye politics adaga na nye nyina ye dia obi antimi je na adwen ye wo democracy wo no wayire ne ho akọ ayi maslok ni anim se maslok wo mu loan no ade anim so mo de malon wo chire mu na mo wa butiro anytime wo Ghana ni yenya ya dia o yenya ya ka ho ya chire adwen ti ne aso ye de ayi ato o se wo so be chire wa adwen ti wo so ba na so be chire wa adwen ai why yenya politics ye kan ya adwen ti wo so ba na be kan wo de why we nya ntokwa ndisi o mu MPP o mu mfa ma obi anya ya asem ebusia yankwa na afei obi nsumbre bi eye amasafo atwe